감사합니다. 애청해주셨다. 저희를 구원해 주시고 빛내가 오라. 주님의 자녀로서 살아갈 수 있도록 인도해 주시고 에스니고 옥tin хоороо амьдарч чадхаар өдөртөн 마땅히 우리에게 또 교사의 직분을 허락해 주셔서 бид бүхэн багшийн үйлчлэгийг та зөвшөөрөн өгөөд 더 주님을 사랑하고 эзнийг илүү их 더 хайрлаж 많이 주님을 알아가고 эзнийг илүү танин мэдэж 더 많은 걸 깨달아서 илүү олон зүйлийг ухаараад 마땅히 전해야 될 말씀으로 우리에게 교훈해 주심에 또한 감사합니다. зохистой хүүхдүүдтэй л үгийг бид бүхэнд сургамжлан өгч байгаа талархаж байна. 교사의 직분을 받은 우리로서 더욱더 충성된 마음을 갖게 해주시고 багшийн үйлчлэгийг авсан хүний хувьд илүү итгэмжтэй зүтгэлтэй байхаар та туслаа. 늘 주님의 쓰심에 거룩하고 깨끗한 그릇으로 사용될 수 있도록 도와주시고 эзнийг хэрэглэхэд ариун цэвэр сав байхаар та туслаа. 정말 마귀의 유혹을 받지 않고 모여린 소신이 오르틀감도 없고요. 그 유혹 속에서도 능히 주님 편에 서서 말씀 가운데 든든하게 그 유혹을 이겨나갈 수 있는 믿음을 허락해 주시기를 원합니다. тэр оролцоохонд унтж гисэн эзний тал зогсоод эзэн таны тал зогсоод илүү бат бөхөөр тэр оролцоохыг ялахыг хүсэж байна. 힘들고 어려울 때마다 늘 무릎 꿇고 주님 앞에 기도하며 хэцүү зовлонтой үйл болгонд эзэн таны өмнө өвдөг сүгдэн залбирч 하나님께 내 모든 마음을 다 드리는 그런 교사가 되게 해주시고 эзэн бүх зүрх сэтгэлээ өргөсөн багш болгон 항상 무릎 꿇고 주님 앞에 기도하고 두 손을 모으는 그런 간절함 속에 직분을 감당하는 교사가 되기를 원합니다. үргэлж эзэн таны өмнө чин сэтгэлээрээ өвдөг сүгдсэн байгаараа нийлүүлэн эзэн таны өмнө чин сэтгэлээсээ залбирсан мөчлөө итгэмжтэй хийсэн багш болохыг хүсэж байна. 특별히 3월 20일부터 교회학교 집회가 계획되어 있습니다. онцгойлон 3 сарын 20-наас сүмийн сургуулийн семинар байгаа үлээ. 교회학교가 더욱더 성장해 나가도록 선생님들에게 더 큰 지혜와 노력을 더해 주시고 сүмийн сургууль маань илүү өсөж чадхаар та багш нарт маань мэрэгэн ухаан хүч чадлыг та дүүргэн өгч. 더 말씀을 깨닫고 생활 가운데 주님과 더욱더 연결되어 있고 하나님 주심을 깨달음으로 교제할 수 있도록 도와주시옵소서. үгийг ухаарч амьдрал дондоо эзэн тантай холбогдсон ухаарсан үгээрээ амьдрч чадхаар та тусаж өгнө. 이제 몽골의 큰 명절인 차강사르가 끝나가고 Одоо Монголын том баяр болох цагаан сар маань дуусаж байна. 또 흩어져 있는 우리 중고등부 학생들 또 교회학교 초등부 학생들을 다시 교회 가운데로 불러 모아주시고 Тарцсан байгаа сүмийн сургуулийн ахлтууд энэ болон багийн хүүхдүүдийг маань чуулган дотор нь та зөвлөөлөө. 또 간절하고 열정을 다해서 우리 학생들을 더 챙기고 교회 가운데로 돌아오게 하는데 우리 교사에게 더욱더 지혜와 능력을 허락해 주시기를 원합니다. 그 조치대에 хүүхдүүдтэй халамжтай байхад та багш нарт маань мэрэгэн ухааны та дөрвөж өгнө. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 히브리서 유대 11장 8절입니다. 유대 11장이네. 히브리서 11장 8절. 유대 11장이네. 히브리서 11장 8절 읽어보겠습니다. Наймыг намтамшаа. Итгэлээр Авраам бүү болгон авах байсан нотгоор баг дуудагдтаа. Дуудагдтаа тэр хаашаа яваад мэдээлэл гарч яваа. 오늘 이제 아브라함을 부르신 하나님에 대해 배우잖아요. өнөөдөр Авраамыг дуудсан бурхны талаар сурах болно. 근데 이제 거기 이제 8절에 보면 8-аас наруул. 이렇게 돼 있죠. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 기업을 받을 땅에 나아갈 때 갈 바를 알지 못했다고 했습니다. За энэ итгэлээр Авраам өг болгон авах гэж байсан дутуу руу явахаараа дуудагдтаа дуулууртай байв. Тэр хаашаа явж байгаагаас мэдээлгүй гарч яваа гэсэн байна. 왜 아브라함을 믿음의 조상이라고 하죠? Яагаад Авраамыг итгэлийн өвөг дээдс гэх юм бол 갈 바를 알지 못했는데 хаашаа явахаа мэдэхгүй байсан ч 순종하고 갔다는 거죠. дуулууртай хандаад явсан 물론 байна. 그 순종하는 그 밑거름에는 하나님의 약속의 말씀이 분명히 있었습니다. Тэр дуулууртай явах замд нь бол тодорхой бурхны амлалт бол байсан. 어떤 약속의 말씀이 있었죠? Ямар амлалтын үг байлаа? 내가 너를 큰 민족이 되게 해주리라. Би чамаар дамжуулан агуу үндэстэн бий болгоно. 너를 창대케 하리라. Чиний дөрөвдмийг одоо илүү олон 내가 болгоно. 너를 복의 근원이 되게 Би 해주리라. чамаар өрөөлийн үндэс болгоно. 그렇죠. Тийм ээ. 그 약속의 말씀이었지. Энэ амлалтын үг байсан. 그렇죠. Тийм ээ. 당장 그것이 내 앞에 나타난 것이 아니잖아요. Тэр маань амлалтын үг байсан төдий болохоос биш яг миний өмнө бүгд ил тод болсон зүйл байгаагүй 근데 шүү 왜 дээ. 아브라함을 그 믿음의 조상이라 할 수 있었냐면 Тэгэхээр яагаад Авраамыг одоо итгэлийн өвөг дээдс гэдэг вэ гэхээр 그 아브라함이 불었을 때 그 나이가 그렇게 젊었을 때 나이가 아니라는 거죠. Авраамыг дуудах үед Авраам тийм залуу настай байгаагүй. 무슨 나이를 유추해 본다면 거의 70대 이상이었을 건데 Насыг нь одоо хараад үзэх юм бол 70 давцсан байсан 그 байна. 적지 않은 그 나이에 자기의 모든 것을 벗어버리고 오직 그 약속의 말씀을 붙잡고 하나님 주신 땅에 갔다는 것은
보통 믿음이 아니라는 За 겁니다. баг биш одоо тийм нэлээд нас агцсан наснда бүх зүйлээ орхиод Бурхны үгэнд дуулууртай хандаад явна гэдэг маань тийм хэлбэр зүйл бол биш байсан байна. 그 부름은 전혀 우리가 예상할 수 없는 부름이었죠. Тэр дуудлага гэдэг зүйл маань бидний төсөөлхийн аргагүй, тооцоолохын аргагүй тийм дуудлага байсан. 근데 우리의 구원도 그렇습니다. Бас бидний аврал тийм байна. 생각해 보면 Бодоод үзвэл 우리가 구원을 받고 교제 가운데 이렇게 있었을 때 우리가 이걸 예상할 수 있겠어요? бид бүхэн аврагдаад нөхөрлөл дотор ингэж байна гэдгийг яг аврагдах үедээ төсөөлөө тооцоолж болох боломж байсан уу? 예상할 수 없잖아요. Тэр тооцоолох боломж байгаагүй шүү дээ. 우리는 구원도 우리는 어쨌든 순종을 통해서 구원을 얻었습니다. Тэгээ бид бүхэн авралыг дуулууртай байдлаар дамжуулан авсан. 신앙생활 가운데 이렇게 거할 수 있었던 것도 다 주님의 은혜였던 거죠. Мөн итгэлийн амьдралаар ингэж байгаа маань эзний нэгүсэл байгаа. 이런 걸 예상해 보겠죠. Ийм зүйлийг тооцоолж болох юм. 우리도 구원을 받고 이렇게 신앙생활 하는 것이 주님의 말씀 안에 순종했기 때문에 이런 일이 이루어지는 Бид 거잖아요. бид бүхэн ч гэсэн аврагдаад итгэлийн амьдралаараа ингэж явж байгаа гэдэг нь Бурхны үгэнд дуулууртай хандсан болохоор тэр. 구원을 받은 것도 믿음의 순종이고 Аврагдана гэдэг маань авралын дуулууртай байх. 우리가 신앙생활하고 이 자리에 있고 교사의 직분을 감당하는 것도 어쨌든 믿음의 순종이지 않습니까? Итгэлээрээ яваад багшийн үйлчлэгийг авна гэдэг маань бас дуулууртай байдаг шүү дээ. 그리고 우리가 지금까지 받아온 하나님의 은혜가 얼마나 크고 놀랍겠습니까? Бас өнөөдрийг хүртэл Бурханаас авсан бидний нэгүсэл ямар агуу бас гайхалтай зүйл илээ. 그렇죠. Тийм үү? 그렇다면 우리가 앞으로 신앙생활 열심히 해서 이 말씀만 붙잡고 살아가는 그 후에 있는 영광은 얼마나 크겠어요? Тэгвэл бид бүхэн амралтын үгнээс зуураад дуулууртай хамт амьдрах юм бол түүний дараа авах алдар суу маань ямар агуу байх вэ? 현재의 고난은 Одоогийн зовлон бол 장차올 영광과 비교할 수 없는 겁니다. одоо ирэх суу алдартай зөвлөх аргагүй гэж 그렇죠. 그리고 그 байна. 영광을 우리에게 주시는 분은 분명히 하나님이시고. Тэр суу алдрыг өгдөг нэг нь бол Бурхан байна. 그렇죠. Тийм үү? 고린도전서 1-р Коринт 1장입니다. 1-р бүлэг 고린도서 1장 1-р Коринт 1 1장 24절. 1-24 고린도서 1장 24절. 1-р Коринт 1-24 같이 읽어보겠습니다. хамтдаа уншаа. Харин дуудагдсан боёо юутай грекүүдийн бинхэн Христ бол Бурхны хүчигээр Бурхны мэрэгэн хаан болдог юм. 그죠? 오직 부르심을 입은 자들에게는 Харин дуудагдсад 부르심을 입었죠. дуудагдсан байна. 유대인이든지 Юутэйч байна. 헬라인이든지 Грек хүнч байна. 그리스도는 다 하나님의 능력이고 하나님의 지혜라고 했습니다. Христ бол Бурхны хүчигээд Бурхны мэрэгэн ухаанаа гэсэн байна. 오직 주님이 부르셨기 때문에 Зөвхөн эзэн дуудсан 우리는 учраас 그 주님의 부르심에 순종하는 бид 거잖아요. бүхэн эзний дуудлаганд дуулууртай ханддаг. 그리고 그 아브라함에게 부르심을 했을 때 그냥 부르신 것이 아니라 약속의 말씀을 보여주셨잖아요. Авраамыг дуудахтаа зүгээр нэг дуудсан юм биш, амлалтын үгээ эхлээд харуулсан. 그렇죠. 장래에 받을 영광. Дараа нь авах суу алдар. 그렇죠. Тийм үү? 창세기 11장입니다. 창세기 12장. Тэгэхээр 12-ийн 본문서도 볼까요? 창세기 12장. эхлэл 12-ийн үндсэн үгээс харъя. 1절부터 12-ийн 1-ээс 2절입니다. 2-р 1절부터 2절. 12-ийн 1-ээс 2 같이 읽어보도록 하겠습니다. хамтдаа. Тэгээд эзэн Авраам байдлахтаа чийх нутгаас зөрдүүдээс мөн эцгийн хэрэгээс гарч чамд миний харуулах нутаг руу явагдсан. Чамаас би агуу үнсний гаргаж чамайг бас би өрөө. Чиний ахтрыг би агуу болгоно. Чи тэгээд өрөөл болтугай. 그렇죠. 그러니까 이 아브라함은요. Авраам 이 약속의 말씀을 붙잡고 있죠. энэ амлалтын үгнээс дуурсан байна. 우리가 붙잡아야 될 것이 무엇이겠습니까? Тэгвэл бидний зурах хэрэгтэй зүйл маань юу вэ? 아브라함처럼 Авраамтай адилхан. 성경의 약속의 말씀을 붙잡고 Энэ 살아가는 Библийн амлалтын үгнээс зураад амьдрах байна. 그렇죠? Тийм ээ. 그리고 아브라함이 그 머나먼 그 가나안 땅까지 가는 길이 결국 쉽지 않았잖아요. Авраам бас тэр хоол байгаа Канаан гэдэг газар нутг руу явах тийм хэлбэр зүйл биш байсан. 어려움도 있었지만 Хэцүү зүйл байсан. 그때마다 어떻게 했습니까? Тэр үе болгонд 하나님의 яасан. 약속의 말씀, 하나님이 그때마다 말씀을 강조했을 겁니다. Бурхан тэр үе болгонд нь амлалтын үгээ харуулсан байлаа. 그쵸? Тийм ээ. 그 어려운 고난 속에서 Тэр хэцүү зовлон донд 힘든 여정 속에서도 хэцүү нөхцөл байдал дундаа ч гэсэн 그 약속의 말씀을 분명히 붙잡고 살아갔을 энэ 겁니다. амлалтын үгнээс зураад амьдрсан баг. 마찬가지죠. Яг үүнтэй адилхан. 우리가 신앙생활 가운데 Бид бүхэн итгэлийн амьдралдаа 우리가 확실하게 붙잡고 살아가야 될 것이 무엇이겠습니까? баттай зураад амьдрах хэрэгтэй зүйл маань юу вэ? 이 성경을 통한 확실한 Энэ 증거잖아요. Библиэр дамжуулан өгч буй баттай амлалт авах. 많은 말씀 속에 우리에게 축복이 있고 Энэ их одоо энэ олон үгэнд донд бид бүхэнд одоо ерөөл байна. 우리가 받아들일 영광이 있는 겁니다. Бидний авах суу алдар байгаа байна. 그렇지 않습니까? Тийм шүү. 이 성경 말씀을 통해서 우리에게 희망이 되게 해주시고 Энэ үгээр дамжуулан бид бүхэн найдварыг өгж байна. 우리에게 포기할 수 없는 그 약속의 말씀이 이 성경 안에 무궁무진하게 잡혀 있는 거예요. Бид бүхэнд өгөгдөх тэр амлалтын үг маань энэ дотор байгаа багтсан байгаа байна. 우리에게 모든 걸 주시는 Бид 분이잖아요. бүхэнд бүх зүйлийг өгдөг нэр. 로마서 8장입니다. Ром 8-ийн 로마서 8장. 결국은요, хэцүү үндэ. 우리에게
이 말씀을 통해서 우리에게 영광을 주시기 위한 걸 기억하셔야 Энэ 됩니다. үгээр дамжуулан бид бүхэнд алдар сууг өгөхийн тулд та гэдгийг санах хэрэгтэй. 구원받은 그리스도인이 하나님의 부르심의 소명에 붙잡혀 살아가는 이유가 뭐겠습니까? Аврагцсан Христ итгэгч хүн бурхны дуудлагыг ариун сүнсэнд зурагдаад амьдрна гэдэг нь юу вэ? 결국은 이 약속의 말씀의 영광을 우리에게 주시기 위한 거죠. Цэвэр дүндээ энэ амлалтын үгний суу алдрыг өгөхийн тулд 그리고 우리는 그것을 받기 위한 어떤 과정 속에 살아가고 있는 мөн үнийг хүлээж авахын тулд бид бүхэн явц дундаа 하나님 амьдрна. 우리에게 모든 걸 주시기를 원하는 겁니다. Бурхан бид бүхэнд бүх зүйлийг өгөхийг 그리고 хүсдэг. 그 영원한 상급에 받는 삶을 살기를 원하시는 Тэр 거죠. мөнхийн шагналыг авах амьдралаар амьдраасаа гэж хүсдэг. 아브라함도 마찬가지입니다. Авраамаас адилхан. 소명은 주어졌지만 За найдварнууд өгсөн. 그 소명에 순종하지 않았다면 Тэр хэрвээ тэр найдвар дуулуурт хандаг 그 байсан бол 험난한 과정을 가지 않았다면 тэр одоо явцад амьдраагүй байсан бол 그럼 믿음의 아브라함이 될 수가 тэр 없어요. итгэлийн Авраам болох 그렇죠? боломжгүй байсан. 그냥 하란 땅에서 죽을 수도 있는 그 거예요. 하라는 гэдэг нутаг дээр өөхөх боломжтой байсан. 그렇지 않겠어요? 누구든지 있잖아요. Хинч вэ? 이 땅에서 구원을 받고 Энэ газар дээр 누구든지 다 авралыг 신앙생활을 하고 энэ 있습니다. газар дээр итгэлийн амьдралаар явж байгаа. 열심히 하는 사람이 있고 Итгэвтэй амьдрч байгаа хүн байна. 미지근하게 하는 사람이 жоохон 있고 үлбүр амьдралтай хүн байна. 아예 영광을 떠난 삶을 사는 사람도 Бүр 있겠죠. суу алдраасаа холдоод явсан хүн ч байна. 근데 그걸 우리가 결코 잊지 말아야 될 게 뭡니까? Бидний мартах ёсгүй зүйл маань юу вэ? 하나님은 Бурхан 절대 시건치 않으시는 분이라는 거죠. огтхонч өөрчлөгддөг нэг юм. 천지는 없어지겠으나 Тэнгэр газар 내 өөрчлөгддөг. 말은 없어지지 Байхгүй 않아요. болсон ч Бурханы үг 우리가 байна. 하나님의 말씀을 얼마나 붙잡고 살아갔냐에 따라서 그 신앙생활이 좌우될 수 있는 거예요. За тийм болохоор би Бурханы үгнээс хэрэмжээгээр зураад амьдарч байна гэдгээс хамаарат миний итгэлийн амьдрал өөрчлөгдөж одоо өрдөг байна. 우리가 신앙생활 붙잡고 살아가는 이유가 뭡니까? Бидний итгэлийн амьдралаас зураад амьдарч байгаа шалтгаан юу вэ? 하나님 말씀은 Бурханы үг бол 반드시 이루어진다. гарцаагүй билнэ гэдэг. 그 말씀이 있기 때문에 Энэ үг байгаа 우리가 учраас 그 확신을 갖고 살아가는 бид 거잖아요. бүхэн баталгаатай амьдардаг байна. 뭐라고 돼 있습니까? Юу гэсэн бэ? 8장 8-ийн 32절입니다. 32. 같이 보겠습니다. 8-ийн 32-ийг хамтдаа 이 얘기하시는 거예요. уншия. Тэр өөрийн хүүг харамсалгүй харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд тул өгөхгүй байх вэ? 하나님 우리에게 Бурхан бидэнд 모든 걸 주시길 원하십니다. бүх зүйлийг өгөхийг хүсдэг. 그래서 어떻게 했습니까? Тийм болохоор яасан? 독생자 예수 이 땅에 보내주셨잖아요. өөрийн цорын ганц хүү Есүсийг энэ газар руу 하나님 ирсэн. 우리에게 무엇이든지 안 주고 싶겠습니까? Тийм бурхан бид бүхэнд өгөхгүй байхыг хүсэх зүйл байх уу? 근데 어떻게 해야 돼요? 그 그때 복을 뭐죠? 받기 위해서 Тэр ёроолыг авахын 그 тулд 영광의 멸관을 얻기 тэр 위해서 алдар суугийн тэтгэмийг авахын тулд 우리는 어떻게 됩니까? бидний яах 그 ёстой? 부르심의 소명에 당당히 순종할 수 있어야 Тэр 돼요. дуудлагын найдварт нь зөрөгтэй дуудлагатай хандах хэрэгтэй. 그래서 우리가 순종하지 않는다면 Хэрвээ бид бүхэн дуудлагатай хандахгүй бол 우리가 дуудлага 받아야 될 영광도 없는 겁니다. бид бүхний авах суу алдар гэж байхгүй байна. 아까 히브리서 11장 8절에 보면 Түрүүн Еврей 11-ийн 8-ээр харуул. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종했다고 했잖아요. Тэгэлэр Авраам дуудлагыг авахдаа одоо дуудлагатай хандсан 다시 гэсэн. 보겠습니다. Тэгэхээр харъя. 히브리서 11장 Еврей 11-ийн 8절이었죠. 11-ийн 8. 그런 복과 영광을 얻기 위해서는 Ийм ёроол суу алдрыг авахын тулд 그쵸? тийм ээ. 결국 우리에게 하나님 많은 영광을 주시기 위해서 많은 복을 주시기 위해서 우리에게 이런 과정을 주시는 건데 Бид бүхэн суу алдар маш их ёроолыг өгөхийн тулд бид бүхэн ийм явцыг өгдөг байна. 그쵸? 어떻게 해서 아브라함이 믿음의 조상이 되었냐? Авраам яаж итгэлийн өвгдөөд 그 суулаа? 11장 8절에 그러잖아요. 11-ийн 8-ээр гарсан. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 그 Итгэлээр Авраам дуудагдахдаа 말씀에 순종했다는 거죠. үгэнд нь дуулууртай хандсан 우리도 байна. 말씀에 Бид бүхэн ч гэсэн үгэнд 순종하고 살라는 거죠. дуулууртай хандаад 이 амьдраа. 약속의 말씀에 순종해야 된다는 Энэ 거야. амлалтын үгэнд дуулууртай хандах. 그 약속의 말씀이 뭡니까? Тэр амлалтын үг гэж юу вэ? 장래의 기업을 받을 땅에 나아갈 때 갈 바를 알지 못했다고 나왔잖아요. Өв болгон авах гэж байсан газар нутг руугаа явахаар дуудагдахдаа тэр яг хаашаа явж байгаагаа мэдэхгүй байсан гэж байна. 결국 순종은요. Дуулууртай байдал гэдэг нь 그쵸? 결국 우리의 행함을 나타내는 거예요. бидний үйлсийг гаргадаг 우리가 зүйл. 순종하면 Дуулууртай хандах юм бол 하나님의 은혜의 복, 하나님의 많은 영광을 우리에게 бидний 주신다. нэгүслийн өрөө бид бүхэнд алдар сууг ихээр өгдөг байна. 신명기 Дэд хууль 28장 28. 28장 2절입니다. Дэд хууль 28-ийн 2 байна. Дэд хууль 28-ийн 28장 28-ийн 2절입니다. 2-р ишлэл 다시 볼게요. хамтдаа уншаа. 네가 Тэр чи өөрийн нэгэн дуулууртай байр энэ өрөө чам дээр бод чамд хүрэн. 요 말씀에 순종하면 Бурхан эзэн дуулууртай байв. 행함과 순종은 같은 거잖아요. Тийм болохоор дуулууртай байдал үйлдэл хоёр маань яг адилхан. 믿음으로 행하면 Итгэлээрээ үйлдвэл 약속의 말씀 붙잡고 실행하면 амлалтын үгнээс зуураад үйлдвэл 하나님 우리에게 복을 주시는 거예요. Бурхан бид бүхэнд өрөөлийг өгдөг байна. 우리가 선택한 그 선택은요. Тийм болохоор бидний сонгох сонголт
영광과 비교할 수가 없는 거예요. тэр суу алдартай харьцуулах зүйл биш байна. 그 선택하고 순종한다는 것이 сонгоод дуулууртаа хандна гэдэг. 쉬운 길은 아니라는 걸 Тэгээ бас тийм хэлбэр амар зам биш гэдгийг 아브라함이 순종하고 그 선택하는 길이 쉬운 길이겠어요? 아브라함이 одоо сонгоод дуулууртаа хандсан зам тийм амархан хэлбэр зам байсан. 믿음은 순종하고 함께 행하지만 그게 결코 쉬운 길이 아니라는 걸 아브라함을 통해서 알 수 있는 거예요. итгэл маань дуулууртай байдлаа хамт байдаг боловч хэцүү байдаг гэдгийг Авраамаар дамжуулан харах боломжтой байна. 누구든지 있잖아요. Хинч 선택할 때 сонголт хийхдээ 쉬운 길을 택하려고 합니다. амар замыг нь сонгоё гэдэг. 편안한 길을 택하려고 амар 하죠. тайван замыг нь сонгоё гэдэг. 넓은 길을 택하려고 하죠. өргөн замыг сонгоё гэдэг. 늘 오르막길보다 내리막길을 택하기로 하죠. үргэлж дээшээ өгсгөөс доош уруудах замыг сонгоё. 하나님이 주시는 그 영광과 그 믿음의 순종은 Гэхдээ Бурхны өгсөн хаалтар тэр итгэлийн дуулууртай байдал нь 어떻습니까? ямар байх вэ? 어려운 길이죠. хэцүү зам, 고난의 길이죠. зовлонгийн зам, 쉬운 길이 아닙니다. хэлбэр зам биш шүү. 좁은 길입니다. нарийн зам байна. 오르막길이에요. Дээшээ өгсөх 늘 зам. 올라가는 신앙이. үргэлж дээшээ өгсдөг итгэл. 근데 그 신앙을 통과했을 때 харин тэр итгэлийг туулаад гарахад 하나님 주시는 그 영광이 있고 장래의 기업에 알지 못하는 크고 아주 놀라운 여유가 있는 거예요. алдарсуу одоохондоо өгөгдөөгүй байгаа тэр дагуу тэр титэм байгаа байна. 그래서 이 세상에 썩어지고 없어질 거에 소망을 두지 말고 Тийм болохоор энэ дэлхийн устдаж алга болох зүйлд найдвараа тавьж 내가 고난을 택하는 길을 선택하고 би зовлонгийн замыг сонгож, 좁은 길을 택하는 걸 선택하고 нарийн замыг сонгож, 올라가는 길을 택하고 선택한다는 것은 дээшээ өгсөх замыг сонгоно гэдэг 내가 нь 이 땅에 썩어지고 없어질 것에 육신의 마음에 뺏기지 않고 내가 영원한 천국을 바라보고 살아간다는 거죠. энэ газар дээр устдаж алга болох зүйлд найдвараа тавих биш, мөнхийн улсын зүйл одоо мөнхийн улсыг хараад амьдрна гэсэн үг. 그렇죠? Тийм ээ. 그래서 아브라함은 어떻게 했습니까? Тийм болохоор Авраам 그래서 яасан. 장막 생활을 한 거예요. Тийм болохоор майхан амьдралаа өнгөрөөсөн. 그렇죠? 하나 주신 땅에 갔지만 Охны өгсөн газарт очсон. 거기서 안착하지 않았죠? Тэнд болохоор сууж байгаагүй. 주일에 말씀했잖아요. Эсний өдөр ирсэн. 그렇죠? 아브라함은 Авраам 왜 장막 생활을 яагаад 했습니까? майхан амьдрав? 이 땅에 속하지 않겠다는 Энэ 거예요. газар дээр байхгүй 그렇죠? гэсэн. 나에게는 Надад 하나님 이 땅에서 주는 영광이 아니라 энэ газар дээр өгөх алдар суу биш. 하나님이 주신 Охны өгөх 영원한 영광이 있다는 거예요. мөнхийн алдар суу байна гэдгийг хэлж 그걸 байна. 소망하고 살아갔다는 거예요. Түүнийг найдвараа болгоод амьдрсан. 그래서 아브라함은 실제로 믿음의 조상이 된 Тийм 겁니다. болохоор Авраам яг бодит төр итгэлийн өвөг дээрс болж чадсан 그렇지 байна. 않겠어요? Тийм шүү. 우리가 선택하는 길도 마찬가지죠. Бидний сонгох зам ч гэсэн. 아브라함이 선택했던 길, Авраамын сонгосон зам. 아브라함이 걸어갔던 길. Авраамын явсан зам. 우리도 마찬가지인 거예요. Бид бас адилхан. 우리가 신앙생활 하는 것이나 Бид бүхний 이тгэлийн амьдралаар явж 전도하는 байгаа. 것이나 сайн мэдээ тааж байгаа. 주님을 무엇이 붙잡고 살아가는 그 모든 길 속에는 Эзний ямар нэгэн зүйлээс зураад амьдарч байгаа энэ бүх замд 항상 믿음과 순종의 길을 택하도록 돼 있습니다. үргэлж итгэл болон дуулууртай байдлын замыг сонгох 근데 байх. 그 믿음과 순종의 길은 항상 육신을 보면 항상 어려운 길인 거예요. Гэтэ тэр итгэлийн болон тэр дуулууртай байдлын замыг мах бодийн хувьд харах юм бол үргэлж хэцүү зам байдаг. 육신이 편한 길을 택하기보다 Мах бодийн амар тайван замыг сонгохоос илүү 마음이 편한 길을 택해야 돼요. сэтгэлийн амар тайван байдлын замыг сонгох хэрэгтэй. 만약에 육신은 편한데 마음이 불편하다. 그건 네. 택하면 안 되는 거예요. Мах бод нь амар тайван байгаад байдаг, сэтгэл нь одоо юм төгшөлтэй төгтэй байгаад их юм бол сонгож болохгүй зам. 차라리 육신은 굉장히 고난이 있고 Харин эсэргээр мах бод нь зовоо. 너무나 지치고 힘들어도 Хичнээн хэцүү цуцаар ядарсан. 차라리 마음이 편한 길이 그게 하나님 주신 길이죠. эсэргээр сэтгэл нь амар тайван байх юм бол тэр маань Бурхны өгсөн зам. 봉사도 마찬가지입니다. үйлчлэл бас адилхан. 그렇죠? Тийм үү? 교회에서 전도하는 일도 마찬가지예요. Чуулган дотор сайн мэдээ тараах чинь. 내가 전도하려고 그러면 어떻습니까? Би сайн мэдээ тараая гэвэл ямар юм бэ? 육신은 고난이죠. Мах бодод бол зовлонтой. 고통이 있습니다. Өвдөл байдаг. 근데 마음은 편한 거죠. Гэтэ сэтгэл тайван байдаг. 근데 내가 육신이 편해지려고 내가 전도하지 Гэтэ 않는다면 би мах бодороо тайван амар байя гэж сайн мэдээ тараахгүй байна. 마음은 끊임없이 불편할 겁니다. Сэтгэл нь тасралтгүй хэцүү байх. 주님의 모든 일이 그러한 거예요. Эзний бүх ажил тийм. 내가 선을 행하는 일도 마찬가지입니다. Би сайныг үлдэж байгаа маань ч адилхан. 내가 무엇인가 선을 행하는 일은 내가 육신적으로 되게 힘들고 고통이지만 Би сайныг үлдэхэд миний мах бодод маань хэцүү зовлонтой байдаг. 선을 통해서 내 마음은 편한다는 거죠. Сайн үйлдэл дамжуулан миний сэтгэл амар тайван байж чаддаг байна. 성경에 보면요. Библиэлд хараад 옳은 길을 택한 사람이 있고 зөв замыг сонгосон байна. 쉬운 길을 택한 사람. Бас хэлбэр замыг сонгосон байна. 육신이 편한 길. Мах бодийн амар тайван замыг. 그렇잖아요. Тийм шүү. 그렇잖아요. Тийм шүү. 육신이 편한 길. Мах бодийн тийм амар тайван зам. 세상의 재물을 얻기 위해서 육신이 편해지고자 하는 마음. ертөнцийн ирээд хөрөг бий болоод авчиа. Тэгээ махан бие маань нэг амар тайван байжаа гэсэн тийм зам. 세상의 마음 뺏겨가지고 ертөнцид сэтгэлээ алдаа. 육신이 좋아하는 일을 Мах бодийн дуртай зүйлсээ 택한다면 сонгоно гэвэл 그래서 신앙생활 하다 보면요. тийм болохоор итгэлийн амьдралаар явбал 성경에 있는 모든 사람이 그랬듯이 Библиэлд бүхэн тийм байж тайлбар. 육신이 힘드는 것이 도리어 우리 신앙 가운데 좋을 수 있어요. Мах бод маань хэцүү байна гэдэг маань харин ч эсэргээрээ итгэлийн амьдрал маань илүү тусалж болох юм. 육신이 편한 길을 찾아가잖아요. Одоо мах бодийн амар тайван замаар сонгоод явуулж штэ. 그 반드시 올무에 걸리게 돼요. Тэгэх юм бол гарцаагүй тэр одоо тэр юу өрхөнд орно. 자기가 세운 함정에 자기가 빠지게 돼 있어요. Өөрийнхөө тавьсан өрхөнд ундаг байна. 그러니까 쉬운 길을 택하게 되면 반드시 쉬운 함정에 빠지게 되는 거예요.
хэлбэр замыг сонгох юм бол хэлбэр замандаа гарцаагүй бүдэрдэг байна. 아브라함이 어땠습니까? 아브라함이었어요. 그 선택하기 쉬운 길이 아니잖아요. 아브라함이 선거선 замбол хэлбэр зам 당장 явуулсан. 내 눈앞에 영광이 있는 것도 아니고 Яг нүднийх нь өмнө тэр алдар суун байгаад байгаа юм биш. 70평생 살았던 곳을 떠나야 되는 것이죠. 70 жил амьдсан өөрийн төрсөн нутгаас явах болно. 그쵸? Тийм ээ. 그 약속의 말씀만 붙잡고 Тэр амлалтын үгнээс л зураа. 그쵸? Тийм үү? 그 유혹도 있었잖아요. Уралдах байсан шүү 고난이 дээ. 있었잖아요. Зовлон байсан. 하나님 땅에서 아버지가 돌아가셨고 Харaan гэдэг газар нутаг дээр аав өнгөрсөн. 그건 큰 도시거든요. Тэр бол маш том хот. 거기에 살고 싶게 좀 많은 사람이 있었습니다. Тэгээд олон хүн байсан учраас амьдрахыг хүссэн байж таарна. 그쵸? Тийм ээ. 근데 어려운 길을 택했다. Гэхдээ тэр хэцүү замыг сонгосон. 우리가 가야 할 길이 그런 거예요. Бидний явах ёстой зам тийм. 내가 신앙생활 해야 될 길도 그런 거예요. Миний итгэлийн амьдралаар явах зам маань тийм. 편한 길을 택하시면 안 됩니다. Амар тайван замыг сонгоод иж болохгүй. 쉬운 길을 택하면 안 돼요. Хэлбэр замыг сонгож болохгүй. 고난을 찾아가는 길, Зовлон тайж явах зам. 이 땅에 소망을 두지 않는 길. Энэ газар дээр найдвараа тавьдаггүй. 엘리사가 자기의 그 농기구를 다 불태웠던 것처럼 Илишээ өөрийн тэр одоо нэг тариалан хэлжсэн тэр үхрийн тэр бүх одоо твшээ бүгдийг шатаасан тайлбар. 주님의 길 쫓아가다가 힘들면 다시 돌아와야지. Эзний ажил хийж байгаад одоо хэцүү байх юм бол буцаад ирье. 소 12개리 있으니까 12 өхөр байгаа ч. 소 12개리면 24마리잖아요. Одоо 12 хос өхөр гэдэг чинь нийт 24 өхөр гэсэн үг. 그쵸? 그러면 부자잖아요. Тэгэхээр чи баян гэсэн үг. 그러면 굳이 뭐 쫓아가다가 얼마 좀 돌아올 수 있잖아요. Тэгэх юм бол одоо эзнийг дагаж явж байгаа хэцүү байх юм бол хизээч хамаагүй буцаад ирэх боломжтой гэсэн үг. 마가는 한 번 실패했죠. 네. 마가는 한 번 실패했습니다. Мага. 네. 마가복음 할때 마가. Марк нэг удаа алдаа гаргасан шүү 왜 дээ. 실패했어요? Ягаад алдаа гаргасан? 바울 쫓아다가 주님을 쫓아가다가 돌아갔잖아요. Паулыг дагаж явж байгаа нэг буцсан шүү дээ. 예루살렘 돌아갔잖아요. Иерусалим руу буцсан. 그게 실패할 수 있는 거예요. Тийм алдаа гаргаж болно. 물론 마가는 다시 회개하고 다시 그 전도하는 데 다시 동역에 포함됐지만 Мэдээж Марк маань дахин сэргээд сайн мэдээний ажилд хамтран оролцсон. 얼마든지 우리가 마가처럼 열심히 한다고 마음 잡지만 Бид нэр хизээч бай хамаагүй Марктай адилхан ичээнгүйлэн амьдрья гэсэн 그 сэтгэлээр 가는 길이 힘들어서 어떻게 해요? тэр явах зам нь хэцүү байвал яах 어떻게 돼요? вэ? 돌아가는 사람. Буцаад явдаг хүн байна. 신앙생활 하다 보면요. Итгэлийн амьдралаар явах. 꼭 그런 가정이 꼭 와요. Тийм нөхцөл байдал цаавал ирдэг. 믿음의 조상 아브라함도 왔잖아요. Итгэлийн өвгдөөс Авраам 그렇지 болсон 않겠어요? шүү дээ. 우리라고 없겠습니까? Тэгвэл бид нар гэж ирэхгүй 그때 байх. 어떻게 하시겠어요? Тэр үед яах вэ? 그래도 Тэгсэн чи 어려운 길을 택해야 돼요. хэцүү замыг сонгох. 그래도 Тэгсэн чи 갔던 길 쭉 가야 되는 거예요. явж байгаа замаар үргэлжлүүлээд явах 내가 хэрэгтэй. 쉬운 길을 택하려고 하고 Би хэлбэр замыг сонгоё гэж. 편안한 길을 택하려고 Амар 하고 тайван замыг сонгоё гэж. 무엇인가 육신적으로 성공하는 길을 택하려고 하다 보면 Ямар нэгэн махбодоор амжилт гаргах замыг сонгоол. 그거는 Тэр бол 자기 함정에 빠지는 겁니다. өөрийнхөө тэр бодол автаад амьдарч байна гэсэн үг. 이해가요? ойлгож байна уу? 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал бол 편안하고 신앙생활하는 게 아니에요. амар тайван байх гэж итгэлийн амьдралаар явдаг юм шүү. 교회오면 Чуулганд 잘 ирвэл 되는 것 같아요? сайн болох юм шиг байна. 교회 오면 막 다 잘 되는 것 같습니까? Чуулганд ирвэл тэгээд бүх юм сайн болоод байх юм шиг байна. 직장도 다 잘 잡히고 Ууртай ажил 돈도 많이 벌고 мөнгө их болоод 내가 하는 대로 교회 다 잘 되는 것 같아요? миний төлөвлөсний дагуу бүх зүйл болох юм шиг байна. 안 돼요. Болдоггүй. 근데 그건 안 되는 상황에서 Гэтэ болохгүй байгаа тэр нөхцөл байдал. 그래서 내가 무엇을 선택하는 거예요? Би юг сонгох вэ? 그런 상황 속에서도 Тийм нөхцөл байдалд 하나님을 удаачсан 택하고 бүхнийг сонгож. 끝까지 주님이 주신 길을 가야 되는 거. Эцэг хүртэл эзний өгсөн замаар явах 이게 хэрэгтэй байна. 믿음이고 약속이잖아요. Тэр бол итгэл бас. 근데 내가 살다 보니까 믿음대로 살기 참 어렵고 Гэтэл би амьдрахаар итгэлийн дагуу амьдрах нь 내가 хэрэгтэй. 살다 보니까 амьдрахаар 정말 그죠? 살다 보니까 이 약속의 말씀 붙잡고 살아가는 것이 쉽지 않구나. яг амьдрах юм бол энэ амлалтын үгнээс дуурайд амьдрна гэдэг тийм хэлбэр зүйл биш юм 그래서 байна. 잠시 아브라함이 만약에 애굽에 내려간다거나 Тийм болохоор Авраам түр нэг Египт рүү буцах юм уу? 잠시 가나안 땅에 가는 길을 멈춘다면 Түр Канаан руу явах замаа түр зогсоох юм бол 어떻게 됩니까? яах вэ? 어떻게 돼요? Юу болох вэ? 그 돌아가는 만큼의 시간은 많이 희생될 거예요. Тэр буцсан тэр хугацаагаараа өөрөөдөө их золиос гарч байна гэсэн. 그렇지 않겠어요? Тийм шүү. 그렇지 않겠어요? Тийм шүү. 여러분, 우리가요 Бид 늘 선택의 연속이 있습니다. үргэлж сонголт байдаг бидэнд. 늘 상황 속에서 살다 보면 Бид бүхэн үргэлж ийм нөхцөл байдал 이게 옳은 선택인지 яг энэ зөв зам юм уу? 이게 옳지 않은 Энэ 선택인지 зөв сонголт юм уу? Энэ эсвэл буруу сонголт юм уу? 육신을 위한 선택인지 Энэ махбодын төлөө сонголт юм болов уу? 정말 주님을 위한 선택인지 үнэхээр эзний төлөө сонголт юм болов уу? 늘 말씀에 비추어 봐서 자신을 돌아가야 돼요. Үргэлж үгэн дээрээс хараад өөрийгөө буцаад эргэж харах хэрэгтэй. 근데 보통은요 Гэтэл ихэнх нь 말씀에 비추는 것이 아니라 үгнээс харах биш. 자신에 비추고 Өөрөөсөө харж 자신에 맞게 기도를 하는 경우가 정말 많아요. өөртөө нэг таарсан хэмжээнд залбирах хүн их байдаг. 그렇다 보면 Тэгэх юм бол 분별력을 잃어버려요. тэр ялгаж салгах тэр чадвараа алдчихдаг. 무엇이 옳은지 Яг аль нь зөв юм? 늘 그 선택 속에서 있잖아요. Би тийм итгэх болждаг бид бүхэн үргэлж сонголтын дотор. 근데 제가 얘기했잖아요. Би хэлсэн шүү дээ. 옳은 길을 택하는 게 뭐라고요? Зөв замаа сонгох нь юу вэ? 올라가는 신앙. Дээшээ явдаг итгэл. 육신이 편한 것이 아니라 Ах бод нь амар тайван байх. 좁은 길.
нарийн зам, 어려운 길, хэцүү зам. 그 길을 묵묵하게 지켜서 나가야 되는 거예요. Тэр замаа чимээгүйхэн захаад урагш явах ёстой. 편한 길 택하지 마십시오. Амар тайван замыг битгий сонгоорой. 쉬운 길 택하지 마십시오. Хялбар замыг битгий сонгоорой. 100% 자기 함정에 빠지는 거예요. 100% өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлд автсан байна. 그리고 그것이 하나님이 인도해 주신 길을 착각하고 따라가는 겁니다. Тэр нь Бурхны өдөртөж буй зам гэж эндүрээд амьдардаг. 여러분 성경 말씀 매일 배우잖아요. Та бүхэн Библийн үгнээс өдөр бүр сурдаг шүү дээ. 새신자 교제 때나 Шинэ 수 үгсээс 말씀 때나 боддог. 목요일 날 말씀 때 Дөрөвдүгээр 청년의 교제 때 Апостолын 그 많은 주일 말씀 그 많은 말씀 속에서 Есний өдрийг энэ бүх үгээр дамжуулаад 분명히 여러분 마음에 말씀이 있을 거예요. та бүхний төр сэтгэлд үг бол байгаа. 그럼에도 불구하고 마음을 감추고 Тэгсэн мэдээж сэтгэлдээ доошин дараа 육신이 편한 길을 택하려고 하는 마음이 있는 거예요. махбодийн амар тайван замыг сонгоё гэсэн сэтгэл байдаг байна. 마음은 불편한데 Сэтгэл нь төгшөө төвхтэй хэцүү байгаа. 반드시 그것을 Тэр нь бол гарцаагүй. 자기 합정일 경우가 굉장히 많습니다. Өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлд автах үе их 그래서 байна. 아브라함은요 Абрахам 그렇게 하지 않으려고 어떻게 тэгхэн 했습니까? тул яасан байна. 끝까지 장막에 거했던 거예요. Эцэг хүртэл майхан амьдсан байна. 왜요? Яа. 사람이 편해지기 시작하면 끝없이 편해지거든요. Хүн амар тайван баяагаас эхэлчих юм бол хязгааргүй амар 그 тайван байдлыг ирж чаддаг. 많은 짐승을 데리고 Тэрийг одоо бас үгээд байгаа. 그쵸? Тийм ээ. 사람들을 데리고 Тэр олон хүмүүсийг дагуулсан. 여러분 장막 생활했던 게 쉬운 게 아니잖아요. Майхан дотор амьдрын гэдэг тийм хэлбэр зам биш шүү дээ. 그쵸? Тийм ээ. 좀 편히 쉬고 싶고 Нэг жоохон амар тайван 우리도 амар 거기 죽고 тайван 살고 싶고 нэг барилга байшин бариад 육신이 амьдарсан. 편한 길을 택하는 것이 맞거든요. Махбодийн амар тайван амьдралыг сонгох нь уулын зөв. 근데 아브라함은 Гэтэл Абрахам 죽고 죽을 때까지 хөгшрөөд өхөн хөгтлээ. 그 어려운 길을 계속 갔다. Тэр хэцүү замаар үргэлжлүүлэн явсан байна. 우리도 그렇다는 거 주님 오실 때 Бид ч гэсэн адилхан эзний ирэх өдрийг хүртээ. 믿음의 소망이 되는 거예요. Тийм болохоор итгэлийн өвгдөөс болж чадсан. 히브리서 Еврей 11장 11. 구절로 9-өөс 10절입니다. 10 хүртэл. 9절 10절 9-өөс 10 같이 읽어볼게요. хамтдаа уншаа. Итгэлээр адилхан амлалтыг хамтран өсгөж болох Исаак Яаков нарын Яаков нартай хамт майханд амьдарч амлалтын газар царийн өдөр 성하시고 Эцэг Авраам өөр бүхий бүтээг хүлээж байсан юм. Түүнийг бүтээгч ба барилгасан нь Бурхан мөн. 자기가 구하는 땅이 아니잖아요. Тийм болохоор өөрийнх нь байх газар биш байсан. 하나님이 경영하시고 하나님이 지으실 터가 있는 성을 갈았습니다. За Бурханы өгөх одоо майханд амлалтын газар царийн өдөр одоо Бурханы өгөх барилгын дотор амьдрахыг хүссэн байна. 자기가 어떤 생활을 해야 될지 정확히 알고 있는 거예요. Тэр Авраам яг би яг ямар амьдрал дээр амьдрах ёстой бэ гэдгийг мэдэж байсан байна. 그리고 그 가나안 땅에 도착해서 단을 쌓았다고 했잖아요. Тэгээ Канаад очоод одоо 단. 창세기 12장 Эхлэл 12-ийн 단을 쌓았다고. 창세기 12장 Эхлэл 12-ийн 6절부터 6-аас 9절까지 9 хүртэл 도착하자마자 한 게 뭡니까? очоод хамгийн ихэнд очоод юу хийсэн байна? 7절에 보면 단을 쌓았다고 했잖아요. 7 дээр авах юм бол дахлын ширээ гэж байгаа. 자, 9절까지 같이 읽어보겠습니다. За 7-аас 9 хүртэл хамтдаа уншаа. Эзэн Авраам үлдэгдэн би чиний өрөөдөнд энэ нутгийг өгөх болно гэж айлтав. Тэгээд Авраам өөрт нь үлдэгдсэн эзэн зориулсан тэнд дахлын ширээ босгожээ. Тэндээсээ Бэтэлийн зүүн талын уул руу хөдөлж майхнаа босгожээ. Бэтэл баруун талд нь ай зүүн дээр нь байв. Тэрээр тэнд эзэн зориулсан дахлын ширээ босгож эзний нэрийг дуудав. 그렇죠? 주님 말씀 배웠죠? Эзний өдөр сурсан байна тийм. 단을 쌓았다는 이유가 뭡니까? дахлын ширээ босгосон гэдэг нь юу вэ? 하나님 앞에 결심하는 거잖아요. Бурхны өмнө шийдвэр гаргасан 그렇죠? тийм үү? 내가 이 땅에 소망을 주지 않겠다. Энэ газар дээр найдвараа 그 тавих. 약속의 말씀을 붙잡고 살아야겠다. Би намлалтын үгнээс зураад амьдрэх. 믿음과 Энэ итгэл болон 순종과 боловортой байх. 행함이 함께 Үйлс нь хамтдаа 그 бүтэлсэн. 약속의 말씀을 붙잡았기 때문에 하나님이 영광을 주신 겁니다. Тэр амлалтын үгнээс зурсан учраас Бурхан Авраамд алдарсан үг. 물론 이스라엘 약간 내려가서 징계도 받았지만 Мэдээж түргэн зур Египт руу буцаад сэтгэлжүүлдэг 그 болсон. 13장 3절에 보면 13-ын 3 дээрс 그래도 нь 다시 베드로 와서 다시 단을 쌓았잖아요. тэр дахиад битэл ирээд одоо дахлын ширээ босгосон. 다시 신앙이 회복되었잖아요. Итгэл нь дахин сэргсэн. 결국은 있잖아요. Эцэг үр дүндээ 나를 붙잡아 주는 것은 намайг зуулдаг зүйл нь. 이 땅의 육신적인 소망이 아니라 Энэ газар дээр махбодийн найдвар биш. 그렇죠? Тийм үү? 우리가 믿음으로 행하고 Бид бүхэн итгэлээрээ 그 үлдэж 말씀에 순종하고 үгэн дуудвартай байж 우리가 실제 생활 가운데 나타날 수 있는 거 행하면 무엇 때문에 나타나는 겁니까? бодит энэ амьдралдаа одоо үлдэж байгаа гэдэг нь юугаар дамжуулан үлдэж байгаа гэсэн үг. 우리가 받아야 될 주님께서 주실 그 복과 영광이라는 거죠.
эзнээс авах тэр ерөөл болон суу алдраас 그것을 더 귀하게 여긴다는 거죠. түүнийг илүү ихэн тооцдог байна. 그래서 하나님이 부르신 그 부르신 소명에는요 Тийм болохоор тэр бурхны дуудсан тэр дуудлаганд 결코 후회가 없는 거예요. үргэлж ямар ч тийм харамсах гэдэг зүйл байдаггүй. 로마서 Ром 11장 11-ийн 29절입니다. 29. 11장 29절 11-ийн 29. 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншия. 하나님 편에서 부르시는 부름의 소명은요 За бурхны дуудсан дуудлага бол 결코 후회가 없는 겁니다. ямар ч тийм буцалтгүй буюу 하рамсах зүйл байдаггүй. 지금도 하나님 우리를 부르시고 Бурхан одоо ч гэсэн биднийг дуудаж 지금 байна. 하나님 우리를 사랑하고 계시는 거예요. Бурхан одоо ч гэсэн биднийг ашиглаж байна. 그 부르심에는 반드시 약속의 소망이 있죠. Тэр дуудлагын дотор нь үргэлж амлалтын найдвар байдаг байна. 계시록 2장 Илчлэл 2-ийн 10절입니다. 2-ийн 10. 계시록 2장 Илчлэл 2-ийн 10절 10. 같이 읽어보겠습니다. хамтдаа уншия. Эцэг гэж зовлонгүй. Үлдсэн яавал таадын сүрний бол танаас амигтын шоонор хайхгэж байна. Та нар амин дөрөвдөн зовлон ирнэ. Үхэл бүртэл үнэнч байна. Тэгээд би чамд амин хэлдэг мөн. 고난이 있는 거예요. Энэ зовлон байдаг байна. 아브라함에게 있었고 Авраамд ч байсан. 노아에게 있었고 Ноад ч байсан. 부르신 소명에는 모든 사람에게 고난이 있는 거예요. Тэр дуудсан дуудлаганд нь бүх хүмүүс тийм зовлон байдаг байна. 근데 그 고난을 어떻게 했습니까? Тэр зовлон байсан байна. 포기하지 않았죠. зовлонгосоо шамтраад ухраагүй байна. 그렇죠? Тийм үү? 끝까지 갔잖아요. Эцэг хүртэл явсан. 뭐라고 됐습니까? Үгж байна. 마귀가 때로는 너희 몇 사람을 오게 던져 시험을 받기도 할 것이다. Тэгвэл та нарыг сорхин тул та нарын зармиг чинь шорон таих гэж байна. 너희가 10일 동안 환난도 받을 Та 것이다. нар 10 өдөр зовлон ирнэ гэсэн. 근데 하나님 하신 약속의 말씀 뭡니까? Гэхдээ Бурхны өгсөн амлалтын үг нь байна. 그래도 네가 죽도록 충성해라. Тэгсэн чинь чи хөхтөл одоо хүн хөхтэй одоо үнэнч байна. 그리하면 Тэгвэл 내가 생명의 멸류관을 내게 주리라. би чамд амийн хэлбэрийг өгнө. 그러니까 여러분 보셔요. 하나님 부르신다는 그 소명 속에는 За Бурхны дээр дуудсан дуудлаганд 뭐가 있습니까? юу байна? 고난이 있는 거예요. Зовлон байна. 얘기했잖아요. Хэлсэн 어려운 길이 있고 хэцүү зам, 좁은 길이 있고 нарийн зам байна. 올라가는 길이 있다. Дэш өгсдөг зам байна. 그걸 포기하면 안 된다고. Түүнээс шантраад ухарч. 포기하는 순간 Шантрах 우리는 ухрах тэр 그 мөчид 약속의 말씀을 못 붙잡고 살아가는 거예요. бид бүхэн амлалтын үгнээс зуураад амьдрч чадахгүй байна гэсэн. 맞습니까? Зөв үү? 그죠? Тийм үстэй. 디모데전서 1-р Тимот 6장입니다. 6. 6장 1-р Тимот 6-гийн 12절입니다. 12. 6장 12절 6-гийн 12. 믿음의 6장 디모데전서 6장 1-р Тимот 6-гийн 12절 12. 같이 보겠습니다. Станшаа. 믿음의 Итгэлийн сайн хэлбэрээр мөн хамаарсан. Чи түрүүн дууссан бол одон гэрчийн сайн гэрчлэлийг гэрчлэж хийсэн. 믿음의 선한 싸움이 있는 거예요. Итгэлийн сайн тэмцэл гэж байдаг байна. 뭡니까? Юу вэ? 영혼을 건지는 거겠죠. Сүнсийг аврах гэж. 그리고 네가 부르심을 입었고 Түүний төлөө дуудагдсан. 많은 증인 앞에서 네가 선한 증거를 증거할 것이다. Олон гэрчийн өмнө сайн гэрчлэл хийсэн гэж. 증인으로서의 삶이 있는 거죠. Гэрчийн хувьд амьдрал гэж байна. 선한 일을 행해야 되는 거예요. Сайн үйлийг үүдэх хэрэгтэй. 내가 지금 신앙생활 하고 있는데 Би 지금 одоо итгэлийн амьдралаар явж байна. 내가 전혀 선한 일을 행하고 있지 않다. Гэтэл би ямар ч сайн үйлийг үүлдэхгүй байна. 증인으로서의 삶을 살고 있지 않다. Гэрчийн хувьд амьдралаар гэрчийн амьдралаар амьдрахгүй байна. 그렇죠. 그건 믿음의 선한 싸움이 아닌 거죠. Хэн бол тэр маань сайн тэмцэл биш. 그렇죠? Тийм үү? 그러니까 주님은 선한 일을 행해야지만 고난을 받고 멸류관을 주는 것인데 Эцэг сайн үйлийг хийж байж одоо би бүхэн зовлон бөгөн суу алдрыг өгнө. 내가 선한 일을 행하고 있지 않다면 Гэтэл би сайн үйлийг хийхгүй байвал 나는 지금 육신의 편한 길을 택하고 있는 би 거예요. махбодын амар тайван замаа сонгоцсон 하나님이 байна. 주신 그 부름의 소명에 응답하지 않는 거겠죠. Дуудсан дуудлаганд хариулахгүй байна гэсэн. 현실에 만족하고 Яг одоогийн байгалаа байдал 지금 상황에 처해 있는 그 환경에 적응하고 одоогийнхоо нөхцөл байдал тасаа зогт. 더 이상 앞으로 나아갈 방향을 잃어버리고 Цаашдаа явах чиглэлээ мартсан. 내 육신이 원하는 대로 өөрийн махбодын хүслээ. 내가 지금 편하게 신앙생활 하는 대로 өөрийнхөө яг амар тайван итгэлийн амьдралаар 고난도 없고 зовлонч байхгүй 그렇죠. тийм ээ. 어려움도 찾아오지 않는다면 Хэцүү зүйл хүртэл байхгүй байна. 나는 지금 Би одоо 하란에 머무르고 있는 хараанд байна гэсэн.
내가 지금 신앙 가운데 Би одоо итгэлийн амьдралдаа 주님이 부르시는 그 소명에 내가 멈춰 있다면요. би эзний дуудсан дуудлагыг сонсож ирнэ одоо зогссон байдлаар байна. 보셔요. 보셔요. Арай. 육신은 편하지만 Ах бодны амар тайван байж болох чи. 마음은 불편해. Сэтгэл нь төвшүүртэй байна. 차라리 내가 지금 고난받고 있어도 Амьдж байхаар би зовж байсан чи. 내가 정말 힘든 환경 가운데 있어도 Би хэцүү нөхцөл байдал донд байсан чи. 선한 일을 행하는 데 있어서 Сайн үгийг хийгээд 내가 증인 앞에서 би гэрчийн 증인으로서 역할을 지금 하고 있다면 гэрчийн хувьд үргээ гүйцэтгэж байна. 그렇죠? Тийм ээ. 여러분 사도행전 읽어보시면요. Үгс намын уншвал. 스데반도 그랬잖아요. Стефан 그 많은 사람들 앞에서 굴복하지 않고 끝까지 복음 전해다가 들어가다 тэр 죽었잖아요. олон хүмүүсийн өмнө өдөгс өгдлгүй сайн мэдээг эцээ өгд тарааж байгаа чулуун жидүүлээд өгсөн шүү. 스데반은 확실하게 증인의 역할을 했죠. Стефан бол гэрчийн амьдралаар бол баттай амьдсан. 스데반뿐입니까? зөвхөн Стефан байсан. 바울의 많은 동역자들이 Паулын олон 그 амтрагчдад 복음 앞에서 сайн мэдээд 그 юм. 많은 사람들 대적들 Тэр 앞에서 олон хүмүүсийн өмнө олон дайсны өмнө 증인의 역할을 끝까지 지키고 있는 거예요. гэрчийн үргээ эцээ өгд хийгээгүй гэж юу? 매를 맞은 사람도 있고 Ташуур дууссан юм байна. 감옥에 간 사람도 Шамд 있지만 орсон хүн ч байна. 마음은 Сэтгэл нь 편했을 거예요. амар тайван байсан баг. 우리의 신앙생활은 Бидний итгэлийн амьдрал 육신이 편한 길을 찾아가는 것이 결코 아닙니다. ах бодын амар тайван амьдралаа сонгоо явт юм. 내가 지금 편한 신앙생활을 하고 있고 Би одоо нэг амар тайван итгэлийн 어떤 амьдралаа 고난이나 зовлон ч юм 나에게 уу. 어려움이 어려움이 찾아오지 않는다면 Надад хэцүү зүйл одоо ирэхгүй байна гэж. 찾아왔는데도 불구하고 Надад хэцүү юм ирсэн ч 내가 그걸 마다하고 있다면 би түүнийг хаагаад байж байна гэж. 그럼에도 불구하고 Тэгсэн ч гэсэн 내가 하나님의 편을 택하지 않고 би бурхны талд цогцлогүй. 편한 길을 택하고자 한다면 Амар тайван замыг сонгоно гэж. 육신은 편하겠죠. Ах бодод амар тайван байна. 마음은 정말 불편할 거예요. Сэтгэл нь үнэхээр юм одоо. 그 사람은 тэр хүн бол 지금 하나님 땅에 머물고 있는 хараан гэдэг нутаг дээр зогсоод хөдлөхгүй байж. 그런 사람에게 Тийм үнд. 이 말씀이 힘이 되는 거예요. Энэ амралтын 이 말씀이 힘이 되는 거예요. тэр хүнд одоо энэ амралтын үг хүч болох хэрэгтэй. 아브라함도 하나님 머물렀을 때 Авраам хараанд байх. 하나님 말씀 분명히 임했을 거예요. Бурхны үг бол бууж ирсэн байх. 아브라함아, Авраамаа. 네가 있는 그 땅은 Чиний байгаа энэ нутаг 내가 준 땅이 아니다. миний өгсөн газар нутаг биш ээ. 더 나아가야 된다. Илүү сайн явах 그 хэрэгтэй. 고난을 이기고 앞으로 가야 된다. Наад зовлонгоо ялаад уушаа. 여러분도 Та 마찬가지입니다. бүхэн адилхан. 내 생활 가운데 Миний амьдрал 지금 편안함이 있고 одоо амар тайван байна. 어떤 그냥 편안하게 육신의 편안한 가운데서 내가 살고 있고 Зүгээр махбодын амар тайван байдал дотор би амьдарч байна. 고난? Ямар ч зовлон. 그 고난이 뭐겠어요? Тэр зовлон гэж юу вэ? 잘 들으세요. Сайн сонсороо. 잘 들으세요. Сайн сонсороо. 내가 지금 그 육신의 고난은요. Миний авч буй махбодын зовлон. 내가 세상으로 향해서 가는 그 고난을 얘기하는 게 아니에요. Би ертөнцөөс ирж байгаа ертөнц рүү чиглээ явснаасаа болоод ирж байгаа тэр зовлон биш. 세상으로 향하는 그 고난을 육신의 고난이라고 착각하면 하면 안 됩니다. За би өөрөө ертөнц рүү явж иж тэр ирсэн зовлон гэмээр махбодын зовлон гэдэг энэ 하나님이 말하시는 그 고난이라는 게 뭐냐면 За бурхны хэлээд байгаа тэр зовлон гэдэг зүйл нь юу вэ? 선한 증거를 얘기하는 거예요. Сайн үлийн гэрчлэл гэж байна. 너희는 Та нар 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 하잖아. итгэлийн сайн тэмцлээр тэмцэгсэн. 믿음의 선한 싸움이 무엇이겠습니까? 이тгэлийн сайн тэмцэл гэж юу вэ? 증인 앞에서 선한 일을 증거하는 일이 무엇이겠습니까? Гэрчийн хувьд одоо сайн гэрчлэл гэж юу? 나는 매일매일 있잖아요. Би өдөр бүр 전도의 선한 싸움을 싸워야 되는 거예요. сайн мэдээний сайн тэмцлээр тэмцэх хэрэгтэй байна. 그 일 매일매일 싸우지 않는다면 Тийм тэмцлээр өдөр бүр тэмцэхгүй амьдрал. 나는 지금 Би одоо 편한 길을 택하는 거죠. амар тайван замыг сонгоцсон байна. 저도 제 상담하다 보면 Би ч гэсэн зөвлөгөө өгөх юм байна. 오늘은 쉬고 싶다. Өнөөдөр энэ амар чансан. 가야 되거든요. Явах хэрэгтэй. 상담하러 가야 되거든요. Зөвлөгөө өгөхөөр явах хэрэгтэй. 쉬고 싶을 때가 있는 거예요. Амархыг хүсэхгүй байна. 그 뭐예요? Тэгвэл яг 마음은 불편하죠. сэтгэл маань хэцүү байна. 정말 불편합니다. Үнэхээр хэцүү байдаг. 해야 되는데 Хийх хэрэгтэй байдаг. 하지 못할 때 Хийж чадахгүй байх. 그것이 나를 힘들게 하는 거예요. Тэр маань намайг зовоодог. 마찬가지 아닙니까? Яг адилхан биш 내가 үү? 전도할 대상이 있고 Миний сайн мэдээ тараах хүмүүс 하나님의 байдаг. 선한 일을 전해야 될 대상이 있는데 Бурхны үгээс одоо тараах объектууд байна. 내가 선한 일을 할 일이 정말 많이 있는데 Миний сайн сайн үйл үлдэх үйлдэл маань маш их байх. 그 일을 위해서 내가 순종하지 않고 Түүний төлөө би дуулуур тааналгүй. 믿음의 선한 싸움을 싸우지 않고 Итгэлийн сайн зүйлээр тэмцэхгүй. 아무 고민도 하지 않고 있다면 Ямар ч санаа зовлон байхгүй байвал 나는 멈춰져 있는 би зогссон байна гэсэн. 그렇지 않아요? Тийм 근데 шүү. 육신은 편합니다. Тийм болохоор махбод нь амар тайван байдаг. 육신은 편한데 Махбод нь амар тайван байдаг ч 마음은 불편합니다. сэтгэл нь хэцүү байдаг байна. 그럼 도리어 우리가 말씀 가운데 힘을 얻고 위로를 받아야 되잖아요. Харин би түүхэн эсрэгээр үгийг одоо үнээс суралцаад 이 тайвширлыг авах гэж явах хэрэгтэй 말씀이 тийм. 나에게 책망이 되어서는 안 되고 Гэтэл энэ үг маань надад зэмжил болж болохгүй. 나에게 위로가 되고 Надад тайвширл болох. 힘이 돼야 Болж 되는데 болох хэрэгтэй. 어떤 사람에게 이 말씀이 위로가 되고 힘이 되고 소망이 있습니까? Ямар хүнд нь бурхны үг одоо тайвширл болоод одоо юу 어떤 사람이 위로를 받고 ямар хүнд тайвширлыг аваад 소망을 받고 найдварыг аваад 힘을 얻고 хүчийг олоод 그렇죠? тийм ээ. 그게 어떻게 받겠어요? Яаж тэр хүмүүний үгнээс авах вэ? 어떤 사람에게 Ямар хүнд вэ? 고난 받고 있는 Яг 사람 одоо зовлон авч байгаа юм. 힘들게 지금 어려운 상황 속에 있는 사람이
хэцүү нөхцөл байдал байгаа юм. 믿음의 선한 일을 싸우고 있는 사람에게는 그 사람은 그것이 위로가 되는 거예요. 이тгэлийн сайн тэмцэл тэмцэж байгаа хүнд энэ үг маань тайлбар болдог. 왜요? яагаад? 육신은 지금 힘들지만 Ах бод хэцүү байгаа. 말씀을 들을 때 Үгийг сонсох 마음의 위로가 편하다. сэтгэлийн тайвшрал болон амар тайвныг хүлээж авдаг. 근데 도리어 Гэтэл эсрэгээр 말씀을 배우는데 үгийг сурж үгийг 말씀을 сурж. 듣는데 Гэтэл үгийг 그것이 сурах. 편안하지가 않아요. Тэр маань амар тайван биш байна. 감동도 안 옵니다. Сэтгэл хөдлөж байхгүй. 왜 그러세요? яагаад юм 우리 бэ? 그것이 찔림이 되고 책망이 되는 거예요. Харин эсрэгээр тэр үнийг одоо хатгаж байна, тэр үнд зэмдэл болж байна. 왜요? яагаад? 내가 해야 할 일을 하고 있지 않기 Би өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг хийхгүй байгаа учраас. 하지 않기 때문에 хийхгүй байгаа 어떤 учраас. 말씀을 들어도 위로가 되지 않아요. Ямар ч үгийг сонссон тайвшрал болдгоо байна. 똑같은 환경에 있어도 있잖아요. Яг адилхан нөхцөл байдал амьдарч байгаа. 똑같은 상황에 있어도 Яг адилхан нөхцөл байдал амьдарч 더 байгаа. 힘쓰는 사람이 있고 Илүү хичээнгүйлэн ажиллаж байгаа хүн байна. 더 힘쓰는 사람이 있고 Арай бага хичээж байгаа хүн байна. 오늘 교사 모임입니다. Өнөөдөр багш нарын нөхөрлөл. 오늘 교사 모임 했을 때 주제가 뭐겠어요? Өнөөдрийн багш нарын нөхөрлөлийн сэдвүүний баг. 어떤 고민해야 됩니까? Юу бодох ёстой вэ? 생각해 보세요. Одоо зэрэг. 창사인데 цагаан сарын чинь 이번 주 토요일 날, энэ удаагийн хагас 일요일 날 бүтэн цай. 어떻게 애들을 모일 것이냐? Яаж хүүхдүүдэд цуглуулах вэ? 그렇잖아. Тийм шүү. 내가 해야 되는데 하지 않고 있을 때 Би хийх ёстой байл хийхгүй байх юм байна. 3월 20일부터 집회인데 3 сарын 20-наас өмнө 우리 뭘 하고 있는지 бид бид бүхэн юу хийгээд байна? 마땅히 우리는 매일매일 고민하고 매일매일 생각을 해야 Бид 되는데 бүхэн өдөр бүр бодож өдөр бүр одоо бэлсгэл хэрэгтэй. 그러려고 우리가 교사 모임 하는 거잖아요. Тэгэхэд бол бид нар багшийн үйлчлэл хийж 그러려고 байгаа. 말씀을 배우는 Тэгэхэд 거잖아요. бол өмнөөс болж байгаа 근데 үстэй. 그것이 내가 아무것도 하지 않을 때는 Гэтэл би юу ч хийхгүй байх байна. 그것이 책망이 될 수 있어요. Энэ үг маань надад зэмдэл болдог байна. 어떤 교사는요. Зарим багш нь 자 누가 나와서 발표를 합니다. хэн нэгэн гадаад илтгэл тавилаа. 형제자매들 데리고 오고 Тайлбар тавилаа багш. 자 봐봐요. Хараарай. 형제자매를 데리고 Хэн 오고 үсээ дагуулж ирээ. 상담을 붙이고 Зөвлөгөө авах. 전도하는데 일정을 갖고 Сайн мэдээ дараа талын сэтгэлээ 학생들을 잘 챙겨요. хүүхдүүдтэй сайн 그걸 албачлал. 보면 Түүнийг харуул. 어떤 마음이 듭니까? Ямар сэтгэл төрөх вэ? 왜 쟤는 저렇게 해가지고 나를 힘들게 하냐? Яагаад энэ удаа ингэж намаа зааваад байдгийг? 그런 마음이 들게 됩니다. Тийм сэтгэл төрөх үү? Номлогч юу гэж штэ. 그렇지가 않죠. Тэгэхгүй штэ. 그렇죠? Тийм ээ. 그거 도리어 내가 더 격동해야 되고 Харин эсэргээрээ бид намд оролцох хэрэгтэй. 못하고 있는 나에 대해서 өөрийнхөө өөрөө сайн хийж чадахгүй байгаа өөрийгөө хараад яах вэ? 반성해야 되고 Өөрийгөө иргэн харах хэрэгтэй. 솔직히 우리가 방법을 모르는 게 아니잖아요. Бид нар яг үнэндээ аргыг мэдэхгүй байгаа юм шиг штэ. 그렇죠? Тийм ээ. 해야 할 일을 하지 않고 있을 때 Хийх ёстой зүйлийг хийхгүй байх үү? 육신은 편하지만 Ах бид амар тайван байх. 알겠잖아요. Түрүү хэлсэн. 뭐는 불편하다고요? Юу нь хэцүү байдаг лээ? 어쩜 이 자리는요. За магадгүй 늘 교사들이 우리가 교사 모임 시간에 우리가 앉아서 우리가 말씀을 배우고 교제하고 계획을 세울 때 있잖아요. бид бүхэн үргэлж багш нарын нөхөрлийн цаг дээр хамтаа цуглаад нөхөрлөө төлөвлөгөө гаргадаг. 항상 마음이 불편해야 돼요. Гэхдээ тэр болгонд сэтгэл маань үргэлж тийм хэцүү байх хэрэгтэй. 그렇지 않겠어요? Тийм шүү. 그냥 직분을 받는다고 해서 교사가 아니다. Зүгээр л нэг одоо багш идэг үүргийг авсан болохоор багш гэсэн үг биш. 파스터가 교사하라고 해서 교사가 되는 게 아니라 Пастор хүн багш болох гэсэн учраас багш гэсэн үг биш. 그런 마음으로 교사하는 사람이 어디 있어요? Тийм сэтгэлээр багшийн үйлчлэлийг хийж өгөх юм байна. 그럼 여기 오는 목적도 잃어버리는 거죠. Тэгэх юм бол энд ирж байгаа зорилгоо ч гэсэн 여러분 여기 мэдгүй. 앉아있고 말씀을 배우고 계획 세우고 하는 이유가 Та 뭐겠습니까? бүхэн энд суугаад өгнөөс суралцаа төлөвлөгөө гаргаж байгаа шалтгаан юу вэ? 뭐겠어요? Юу ах вэ? 결국은 영혼을 세우고 Эцэг үр дүндээ тэр нэг сүмсийг босгож 하나님 품에 교회 가운데 오게 하는 거고 Бурхны төвөрлөлөө, Бурхны 그 чуулганд 일이 우선이 되지 않고 тэр ажил маань нэгт биш. 다른 것이 우선이 된다면 Өөр зүйл нь нэгт байгаад байвал. 그 의미를 상실하는 겁니다. Тэр маань одоо бүх одоо тэр яг утга учирыг нь эсрэгээр нь хийж байна гэсэн үг. 그렇지 않겠어요? Тийм шүү. 그거 갖고 교제하고 Түүний тал дээр хамтдаа 그리고 хөрөлдөө. 그걸 위해서 더 발전을 준비하고 Түүнийгээ төлөө илүү өсөлтийг 금반지 또한 хамтдаа. 가져올 거 아닙니까? Одоо бүгдээ конструктив бичиж авчирдаг шүү дээ. Яагаад авчирдаг? 그것도 마찬가지잖아요. Тэр ч гэсэн адилхан. 그렇죠? Тийм ээ. 우리 아이들에게 정말 준비한 것들 정말 제대로 해주고 Хүүхдүүдтэй одоо бэлдсэн зүйлээ нэг стан ингэж журмаар зааж өгөө. 그렇죠? 내가 수고하고 노력하는 모든 일들이 Би өөрөө хөдөлмөрлөж хичээсэн тэр бүх зүйлс маань. 그렇죠? 그래야 되겠죠. Тэг хэрэгтэй шүү дээ. 하여간 우리가 더욱더 고난 받기를 원해야 됩니다. Ямар ч гэсэн бид бүхэн илүү зовлон авахыг хүсэх хэрэгтэй. 이 찬송사 때로 와서 말씀 배우는 것도 고난이지고 Цагаан сарын үеэр одоо ирээдүйг сонсох ч гэсэн зовлон ч гэсэн 또 아이들 생각하고 хүүхдүүдэд бодоо 거기에 고민하고 기도하고 түүний тал дээр бодсон сайн залбирч 그리고 기도하는 가운데 내가 행동하고 순종하고 행동하고 би залбирангаа дуулууртай хандаж 그런 가운데 아이들이 오도록 마음에 간절한 마음 부르짖는 거 тэгэх явцдаа хүүхдүүд маань ирээсэй гэсэн чин сэтгэлийн одоо бурхны хандсан ашиглаа. 해야 할 걸 하지 않는다면 Гэхдээ хийх ёстой зүйлийг хийхгүй байвал 육신은 편해질 수밖에 없는 ах байд маань амар тайван байхаас өөр арга байхгүй. 아시겠습니까? Ойлгосноо?
하나님 부르신 그 소명이 있고 Тийм болохоор Бурхны дуудсан дуудлага гэж 그 байна. 소명에는 반드시 어려운 길이라는 거, Тэр дуудлаганд дуудлага гэдэг маань үргэлж хэцүү зам байдаг 쉬운 гэдэг. 길이 아니라는 거, Хэлбэр зам биш ээ гэдгийг. 그 마음이 편해질 수 있도록 Сэтгэл маань амар тайван байж чадхаар 그 길을 갔을 때 тэр замаар явхад 하나님 영광이 주어진다. Бурхны алдар суу өгөх 그 бай. 영광 가운데 우리가 살아간다는 거. Тэр алдар суун бид бүх 그것이 амьдрнаа 나에게 гэдгийг. 힘이 되고, Тэр надад өгч болно. 그렇죠? Тийм ээ. 아브라함처럼 Авраамтай адилхан. 그 하나님 앞에 그 순종하는 삶 살았을 때 하나님께 믿음의 조상이라는 이름에 맞는 걸맞는 사람이 되는 거예요. Авраам Бурхны өмнө дуулууртай амьдраад явсан учраас тэр итгэлийн өвд эзгэдийн нэрийг авсан байна. 또 그렇습니다. Самтаа захиргаасаа 주님 감사합니다. эзэн минь талархлаа. 아브라함을 부르시는 그 소명이 있듯이 Авраамыг дуудсан дуудлага байсан шиг 우리가 눌러주셨고, бид бүхнийг та дуудсан билээ. 우리도 그 부르시는 그 소명에 붙잡고 살아가기를 원합니다. Бид бүхэн тэр дуудсан дуудлагаас зураад амьдрахыг хүсэж байна. 교사로서 우리가 마땅히 가져야 될 마음의 자세가 무엇인지, Багш хүний хувьд өөрт байх хэрэгтэй сэтгэлийн байдал гэж юу вэ? 이 땅의 소망이 아니라 Энэ газар дээр найдвараа тавих биш. 약속의 말씀을 붙잡고 살아가야 되는 배웁니다. Амлалтын өмнөөс зураад амьдрах хэрэгтэй гэдгийг сурсан билээ. 우리 아이들에게도 Хүүхдүүдтэй 정말 이 땅의 소망이 아니라 энэ газар дээр найдварыг биш. 오직 이 약속의 말씀 붙잡고 살아갈 수 있는 자녀가 될 수 있도록 도와주시고, Амлалтын өмнөөс зураад амьдрах чадах хүүхдүүд болгохоор бид бүхэнд тусаж өгнө. 그 모든 경험을 교사를 통해서 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Тэр бүх одоо туршлагыг багш нараа дамжуулан мэдээж сурч чадхад та тусаж 우리 өгнө. 교사가 그렇게 살지 못한다면 Гэхдээ манай багш нараа маань өөрсдөө тэгж амьдрах чадахгүй 어떻게 우리 байна. 아이들에게 그 경험을 얘기할 수 있겠습니까? Хүүхдүүдтэй яаж тэр туршлагыг өгөх вэ? 말과 지식으로 전달하는 것이 아니라 Үг мэрэгэн ухаанаар мэдлэгээр хүүхдүүдтэй дамжуулж хэлэх биш. 깨닫는 것과 경험을 통해서 알려줄 수 있는 실제적인 교훈이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Өөрсдийн ухаарсан мэдэрсэн зүйлүүдээр дамжуулан хүүхдүүдтэй зааж чадхаар та тусаж өгнө. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.